Reverend Dr. Van Ram Ukle, Reverend Selian Kai, Denmark Revival Conference an rakrai atu he kan don liau na ase an penhi in kolramin an rakrai Germany ankal Germany in Netherlands in Denmark an rakrai heka gospel ministry le hoikom nani lunglom telethanom te in atu he kan don liau na ase kan nula kan pazong kum upat layan sana in an nungak an tlangbal ngai ri hun kipram kip thong tha an chim khori atu tan kan conference zonga boipani lam akan ruai kum thong hi le kol le thuma khan revival crusade conference vai khat den makrama kan raktua chuliau zonga chun khro har in boipani rian raktuan atu he an ma mang in vai hinak kan tu anak ase kan lom tak tak se an ma zong boy pani nun kho sau nak pen ha solo kharau taksa thinlong dam nak vem pe chin lang ma ko na sa kan lom tu se lo ka de khan pan ko ban than ha la la thiel nik kha ala thiel ban thiel ko ne ni ai thiel di ko ni se